Pikimi Bethlehem Saron kavazing la kani hi amoy lutuk Bethlehem hi chu Saron te hi kan uara hei taimanu tho ni ani hi amoy lom lutuk tlat hei avar te hi nal lutuk ala ya asinan phum boka ava moy tak o moy vul lutuk amoy hini top heng ti upato ang cho moy lutuk Pikimi Bethlehem Saron ani hi heng tiang ang nei tor chuan kum tam fe hi nga ya ni tina tuipui lo tan chuanin Saron le pangpar Saron hi abiak takin anei that theilo shim tha pet nem don tok ringot iva moy em ve moy takini apar bial khatlat te hi anal rualin anna ne na etia in choi te hi analamo awan moy siang tak Bethlehem chu pangpar tuipui kan tama alom om oi nal tup lutok kum tluang ti an fresh halut to kamo avahan nung nal akalar fosi amoy siang var hi oi nal katilutuk Saron var hi nal kan ti em vek mai ni chu amoy siang nal tup lutuk abial mai ringot hi
nal ka ti zo lo ke cho abial po kan nei nga hetia a uai mo a uai kurvel te mu nom ka tia nal hi ka tia tia kor deu hinal ka ti abial po kan nei nga min ti hlima pangpar hi chu ma ni ta lo po hi mo min ti hlima an limna na chuan hrisel na tan po tha ti na ni mai ti ro kei po ni lum te hi khan ai mo le kha chiar nan te ka manga pangpar bul hi an thok chua hi kan ngei sim an nin min lo ngei boka ti ro a tha e tu nanga ti chuanin in bula thing han phun lo na tur hi om lawa pangpar hi boruak tha hi boruak tha hi kan in petona pangpar nei that na chu a ro pui lu tok lai ko ma te hian nal to kan lo oma khung te khu a rong khu a lai moi sin o thala khianin a rong hi tle men a lo dang thina ui om nu tuk en om nge te hi nal ka tia a ro pui a kung hi sang anal tup henti nal tup takani moi lu tuk mana tanga pangpar buai pui nu khani ve mo moi lu tuk om reng mai chak om analani ti khani remote men amoy niya
hemi par le hemi par hin ang mi alo hei pot shan an ni ta pot shan ve ve a par lian le te a Bethel te chule ani mai takang a ka Bethel aniang a zo ka hei a thla ka la hi a Bethel min ti chu a par lo lam hente po na lut to now ban po nei nual to mai he ki chu mun ma ka nei lo now ban ka nga ne ka sal zo a duang Amoy niya. Apal ito ka. Uy, ente o para bulla ito. So, al-ati niya po kaya sa mga ansa. azilia par chok leite po hian ang ka ti azilia hi mo an na riau hen nei a par bul lai takin ka lelawa engkim mai hi uluk taka enkol chuan anal mai thina helam te po hi an nalania moi lut to ka sin heng te hi nal ve takani nal takani engkim hi nei thator chuan tai ma khi angai khopa
kalay zo amoy ko Tepu may hi sari atin ang swap. kalay zo moy lutuk